عدم جمير شاشة وداس بيكداجي سعر نوچا انجمن انشتیبانی کرد لسوریا داخلانیت دربار روشا آورته لروجابای کردستان هاتی هولی بورا گشتی بلاک کرد. جبر گرانیا بهای دلار امریکی لهمبر لیره سوری تبع بازاران لروجابای کردستان هات نراوستاندن. جیمز جیفری دبیج سیاست امریکی باندور لبهای لیره سوری کرد. لدو بارزگهن سوریه جبر زحمتیا جیان خوانشاندن هاتنا انجام دهن. دوباره سلاو امينداريا گشتي انجمن اجتماعية كرد لسوريا داخليا كاراسته رايا گشتي كروتيا ده بحث خرابونا روشا ابوريلا تبع سوريا كره هروها انا كسيده همان داخليا خدار نهي قستا سر پرزگریکا جوتکارن کرد لروجابای کردستان و داخواز آلین کو خبر پرس دبینن لروجابای کردستان کر کو چاره کج و پرزگریکا ببینه و آلی کاربه ده پروسه افراتنا گنم ده کو تو زیانک به جوتکار نگه. امينداري گشتي انجمنان اجتماعي كرد لسوريا داخوانيه كدرباري خرابون روشي لسوريا بگشتي روجاواي كردستان بتايبتي بالافكار داخوانيه انا كسي دوها هاتيه دمان هذا سوريا بگشتي دروشك ابوري خراب ده درباز دبا بسدام عجد ازدانا بهاي ليريا سوري لهمبر دولار امريكي كوروج بروج بهاي ليريا سوري لهمبر دولار امريكي ودرفندن تيروخاندن تبهاي كجرنا منو افياك باندورك خوانريني بسرجانا خلقيا روجانه كريو دهلا كو رجايك بلن جگل سوريا دبن هلا هجاريه ده بجي او جي هبدمي خرابونا روشي بگشتي جادس بيكا شورشا سوريا وحتى انها كو اوا بهتري نه سالانه وگل سوريا دخرابترين روش وكارستان ده درباز دبن بكو حتى انها تو چارا سريك جگريزا سوريا رو ولديتن جبر اگري كرنا رژيم اسد ونا پابندبونا و ببريارين دولتي هروها داخواني سربار کرو گوت کو بنزیگونا جبجی کرنا پروژه یاسای قیصر جالی امریکا لسر سوریه پشت مطرسیک مزن لجم تبای سوریان دروست بکه بتایبتی درباری نمانا پیداوستین جانیین روژانه و درمان بتایبت پشتی بلندبونا نرخ دولاری امریکی لهمبری لیره سوری مطرسیف کارا خلکه ده روژن دغبیه دزیده بویه کو ایدی نمادکارن قوت جانا خویا روژانه دا بین بکن او گوت هرچه ده مطرسی لجمع خلک جزیره کوجه در دبارا جانا وان چاندینیه بلاویه لجبه کو پیده روژانه بریاران ببه انجام دان لیکولینان و گهدان بدر انجامان دستینو و پیده نرخی گمم لسر جوتکاران هفدمی به بهابونا لیره سوری فرز دکه مطرسی لجمع خلک گلکی نزم بویه جبر مبس جان بریاران ارمانج کرن جنا برناجه در دبارا جانیه ده انجام دان رازیبونت لجمع جوتکاران درست بویه هرها نکسید و داخلیانی خود داخواز جعالین که خواب پس دبینین روجاوای کردستانی که عادی کار به درباری پروسه افراتنا گمین روجاوای کردستانی که نرخکی گنجاوش بر همین جوتکاران را دست نشان بکه تا که زیان و ضرر به جوتکاران نگه و بکار بین بداوستین خواهین جانی دابین بکن. بداویه داخلیانی خود نکسی داخواز جواکان دولتی و عالین پیوندی دار کرد گفت شارک زیده بخسر رژیم سوریه جواب لسکرنا پروسه سیاسی و دیتنا چاره سریه که جکریزا سوریه رو داویه بویرو شبینه. هروها داخواza پیشکشکرنا آلیکاری مروی جتوای سوریان را جنتوی نگرتی و رخصنا مافیا مروان کرد که بتایبتی دویرو شاه خراب دیا که ولات سوریه بگشتی تیرات پاست با. لا روجابای کردستان انجمن خواجهی روشالات قامش لی یعنی کسی جبین خواه نورمال در خصوص در روشا رقصنی انجمن و روجابای کردستان و سوریه به گشتی داوین پیشاتا گنگ شکره. با آمادهبونا نشأت زازا اندام پولیتبروا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محسن طاهر سروکی کاروبارین اوفیسا انجمن خواجهی ین انجمن اجتماعی کردی لسوریه و پرانیا اندامان روژا یکشنبه هفته حزیران 2020 انجمن خواجهی روجلاتی قامشلو یا انکسی جوینا خویا نورمال لدرخست دیدا روشا روجاوای کردستانی و سوریه بگشتی گنگه شکرن. دی جوینی ده بحثا روشا رخصنی یا خواجهی روجلاتی قامشلو یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه
چاوانیا پێشخستنا پەیوەندیان لەناوبەرە هەمی پێکهاتەیەن ئەنجومەنێ و دانا بریارên cihê girîngî û xizmeta berjewendî û siyaseta encûmenê dikin hatay kirin. Derbarê rewşa siyasî Mehsen Tahir serokê karûbarên Ofîsa Encûmenên Xwecihî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li ser pêşhateyên siyasî li ser qada Sûriye û rewşa Kurdî li Kurdistana Sûriyê bi taybet axivî û behsa hevdîtinên di navbera NKSê û PYD de di çarçoveya yekhelwêzkirina Kurdî de kir. Rewşa abûriya metirsîdar lê deverê û zehmetiya jiyana rojana ya welatiyan aliyekî din yê civînê bû ku ew yek têda hata gotûbêjkirin. Di dawiya civîna xwecehiya Rojhilatê Qamişlo ya Encûmena Niştimaniya Kurdî lê Sûriyê de Tahir spasiya hemî endaman li ser kar û rolawan di xizmeta gerê Kurd de kir. دوها طارمي كتشكيل نافازافيان جوندين عزازيل سرسنوري عفرين روشباي كردستاني هاتا ديتان مال برو روبالين خوجهي راقهاندنكو او الطارمي كتشكا كرداج عفرين بنابي ملك خليلك وجي جوندي درويشي سر بنابچا شرابيا جالي خوفجي بابي ملك خليل تايبت جا كرا راقهاندكو او طارم ني كتشاويا هر ده به درباری دجیج درن خوجهی تکس کرن کو او طرم یه جنک عربه بناوی بیان محمود و جبر برزگریکن جباتی هاتیه کشتن. نرخ دلار امریکی لهمبر لیره سوری ده بلند بونه ده بر دوامه ایرو لروجبای کردستانه $1 امریکی لهمبر لیره سوری به 3400 لیره هاتا فروتن و به 3305 لیره هاتا کرین هر یک غرام زیر عیار 21 به 165,000 لیره سوری هاتا فروتن اف اجمالا کو دلار امریکی لهمبر لیره سوری ده چند روزین برید تو مارکریا لگل سپاندنا نزیکونا سپاندنا یاسا قیصر تیوتی پیشبینی کرنجی کو به دلار امریکی بهتر بلند ببی لهمبر لیره سوری. لعفرينا روجاباي كردستان نرخ كلو بلانو نانو كاسكاتي وفيكي وسو 8 جران بويو جبار جران بونا نرخ دولار امريكي ايرو برانيا دوكانانو نان خانيان هاتنا قرتن لغوري جدرك تايبت جبزر عفرين جا كرارا جهاند کو ماده هری زیده گران بویا ماده نانکو نرخ هر نانکی گهشتا 100 لیره همان جدر دازانین جی کو 5 نان خانه ایرو هاتنا گرتنو اگر نرخ دلار امریکی و ها بردوان به اگر هل و تبگره بازار بیگ جاری وره راوستانده. پشت روخاندنا ماترسیداری لره سوری لهم بر دلار امریکی بلند بونه پر زیده کلو پلانو پیدوین جیانا روزانه روشا ولاتیان روجاوای کردستانه پر زحمت و آلوز بویا ایدی هجار نمادکارن نانه مالاخوا دابین بکن. در روجاوای کردستانی هفدمی بلند بونا زیده یا نرخ کریو فروتنا دلار امریکی لبرانبری لیره سوری گوگشتی آستکا ماترسیدار لیره سوری دبرانبر ده روزانه تیرو خواندن باندورک نرینیا برفره لسر همی آلین جیانا روزانه یا ولاتیان کریه بطایبت پشتی بلا بونانو جا دما جیبجی کرنا زاگونا قیصر لسر رژیم سوریو باندورا ویکل سر روجاوای کردستانه ماترسی ایدی بهتر دبن ایدی بازرگان روشا باجارین روجاوای کردستانه و جیانا ولاتیان یا روزانه به کیفا خو کنترل دکن هردمی کوری و بریا پیدیجی کو خو برپرس بر روجاوای کردستانه داد بینه و رادگینه توری کارو گری برانبری ویکی نکریه. جدارک طیبت اگهدار لباجار قامشلو رادیوی باز را دازانین. روزا یکشنبه هفته هزاران 2020 نرخ هر $1 امریکی کریم گهشته 2307 لیره سوری. فروشتنجی به 2308 لیره سوری. دمکه پیشتر ده گشت بود تا به 2420 لیره. دنابرا صبح ایوار ده 600 لیره جدابون زیده بو. نرخ هر $1 امریکی گشت 2900 لیره. اگر هیا 3000 لیره در باز بکه. هروها اگر کتون رو خاندنا لیره سوریل برانبری دلار وها بردوان بکه دی ولاتی راستی کاراساتان ورن. گریدای همان مجاری پیامنری رادیواری باز لباجار قامشلو روجاوای کردستانی
گوتکو باندورا روخاندنا لیریا سوری لبرانبری دلار امریکی تابوی آستا مترسیدار وک یکم جار di dîroka Sûriyê Rojavayê Kurdistanê de bandoreke nerîniya zêde li jiyana rojane welatiyan kiriye. Bi taybet malbatên hejar êdî gelek malbat hene nema dikarin debara jiyana xwe bikin ji ber ku bêhtiriya kelûpelan û maddeyên sereke bi dolar tên kirîn û firotin. Lewra piraniya nerxê wan du carî ta sê carî bûne. Êdî dabînkirina nan bi tinê bûye pirsgirêka hejaran bê kirîna şînî yan jî goşt û fîkiyekî ku dilê zarokên wan biçê de pê xweş bikin. Li gorî zanyariyên Radyoya Rêbaz derbarê nerxên nan û hin kelûpelan îro her yek lîtir zeyta xwarinê ji corê normal bi 2800 lêre ye. Yek kîlo çaya reş bi 9000 lêreya Sûriye. Yek kîlo şekerê çayê bi 1800 lêreyê ye. Yek pakêt cixare bi 1500 lêreyê ye bi jor de. Tenê yek hêk bi 100 lêreyê ye. Herwiha îro yek nanê stûr yê nanxaneyên bi dest nan çê dikin ku beriyan ha bi 100 lêreyê bû bi 200 lêreya Sûrî tê firotin. Her kîskê nanê nanxaneyên otomatîk ku 8 nanên tenik û normal li xwe digire bi 5 lêreyan tê firotin. Her kîskekî nanê nanxaneyên otomatîk û guzarî yan jî siyahî wekû tên askirin ku 6 nanên tenik li xwe digire. Corê ADW'yê baş e bi 200 lêreya Sûrî tê firotin. Li gorî van nerxan êdî welatiyek ango karkerek ji sibehê tab êvarî kar dike roja wî nabe beramberî 1 kîlo çaya reş. Ango eger cixar vexwar be bi tenê dikare pakêta xwe û nanê malê peyda bike. Bê ku tu xwarinekê bi nanê xwe re ew malbat bixwe yan jî karmendekî destgehên fermî yan jî nefermî. Meha wî tev neka 25 dolarê Emerîkî û ne jî li gor vê buhabûnê karê malbata xwe û pêdiviyên wê dabîn bike. Heta niha rêveberiya pêdê ku xwe wek desthilat ragihandiye nikarî turêkar yan jî rêgiriyê li vê rewşê kontrolkirina nerxê dolarê Emerîkî û buhabûna kelûpelan bike. Roj bi roj rewşa welatiyên Rojavayê Kurdistanê zehmet û alostir dibe û egeriya teqîneke cemaweriya berfireh li ser vê rewşê di rojên bê de heye. Bi taybet niha li hin bajarên Sûriyê jî xwepêşandan dest pêkirine wekû ziman halê welatiyan bi taybet hejaran hawar dike û dibêje. Alî Omar ji bo ronayxistineke bêhter li ser rewşa navçeyan Rojavayê Kurdistanê Cezîrê Kobanê Efrînê em ê berê xwe bidine cem ji Efrînê dest pê bikin ji ber birêz ji cem bêkes Efrînî çalakvan bi emireyekek bêkes dembaş eger te ronayî bixê ser bazara Efrînê de îro çilê çêbû giranî bi çi rengî bû dolar bi çi awayekî yan gulê bi çi bihayekî hate firotin li hember lêreya Sûrî. Hêvar baş birê delal ji te re jî hemû kesê me temaşa dike jî. Îro zehmetîk gelekî mezin li Efrînê çêbû. Nerxa dolar gişt 3200 3400. Kîsênên ên mehnan tê da yani weznê wê teqrîben 500 gram e nîv kîlo e mehnan tê da ne bi 1000 kaxetî. Benzîn gişt 1150 wereqî. Mazot 1850. Terxa Ferrucê Nebraştî ê neyvêre dibin kîlo 3000. Goşt 1000 goştê berxa 12000 kaxet yani dandaxa 1000 kaxet. Benedûr ev tiştê tewrê erzan benedûr nehsed weraq kîlo her kîlok nehsed weraq. Zehmetî gelekî çêbûye di piştî vê daxta li ser nîzamê Sûrî û nîzama Qeysar ev daxtîk pir li ser Sûrê çêbûyî li ser Efrînê jî bi zêt em ana nakna di pir tiş tengasî de ne niha. Yani wek Arab dibin şeğlê la yutaq. Yani fakîrê ma çi bike? Fakîr êgir yewmiya wî bi 3000 weraq rojê 3000 weraq dişuxlê ma ê çi zarî xarabînê. Başa kak bêkes ev bergiraniya ku çêbûyê navçeyên Efrînê Ezazê babê çi ferq û cudahîna bera nerxan de heye li wê derê nan jî giran bû ku
جدرن تايبت دبجن يكنان لعفرينه بصد ليريه مجود انا من ذكران مجود كيسين نهن انتدانه او بحذار كاغتيه يعني زيدتري 110 ورقايه حرنانك باشا خلق تبقرا خلقي كاربدانا خلقي كاك بكس او تشد بيجن جروبين چکدار بچرنگی ام بجد دستکاری انگو سيطرة خو فردكن او بخوا استغلال كن و چنده هیان جیب آوائي کی نورمال بلند بوا بازار بزیرنگی لیاتیا بخده رنگة نورمال بلند بیا حيا افرانه ايرو سيرو بأفرانا را تقريبا سي فرنا هيا بلكي جي بينج فرنا نشتغلي جمعريا فرنا لينان خانا فرنا كاك بكس چندن لعفرينه ايرو چند جوانا که کار کریا و چند جي کار نکرنا وقت سي فرني هيا سي فرنا بلكي جي بينج فرنا كار نكر يعني اف ضغطان ملك جا بنابار هاتنا و عفرينه ما اف جي بينج فرنا جي سي فرني بينج نشتغلن بينج چه نانوان تأمين بكن حيا مقناجي و نظام الوف كبريار ندعي نقولتي وين فرنا بكن وين بشغل وين ارزان بكن او هنا بها بكن تشتغل شينا كن حتى نهات شينا بيها قالك سباس جبوي چالاكوان بيكس عفرينيك وجه عفريني بمرابوزن هاج برخد ما جام چالاكوان احمد كوبانيج باجاري كوباني وجه مريا كاك احمد دامباش روش يا بازاران ايرو لباجاري كوباني بچران جيبو وكاكو كاك بيكس جيغوت لعفريني قرتيبون بيك جاري روش لا كوباني بچران نرخي دولار بچقاسي هاتا فروتن دکاندار یک و بازار دا واجد کانه خو گرتن انجی کرینو فروتن بردوام بو احمد وكا خويا كشيك الجمك احمد هيا حتى كو جارك دي درباس بزي برخود ما جم اگر نه زبر خود ما باجاره دیرک نوچگان ما احمد صوفی به امر کاک احمد روشا بازار بگشتی ل باجاره دیرکی رو به چران گیبو کرینو فروتن حبول بازار و نرخ دلار گهشت بو چقاسی حتی وک انها کو بجن بازار هاتیه گرتن کو بو مغرب کاک احمد بله روشا بازار دیرکی رو به چرنگی بو نرخ دلار امریکی گهشت چقاسی لهمبر لیره سوری جبر به علی کید بیشن بهتر جو 4000 لیره سوریا بازار دجی به 3400 و 3500 تی کرینو فروتن اگر ته بهتر زانیاری ام بدی بله دم باش دست که دخوازم نه ای روز بازار دیرکی دست کنم ای روز بازار حسکی دست بکنم گور آگاهی دست مکتین لسوكان رش لباجار حسك دولار ب 3500 حتى 3600 ورقات هات كرينو بروتين خصيصا كري بروتين راوطا من دار الفدرير ساعات دقيقة كاركل ساعات كي 3000 شاطئة كرينو بروتين لساعات كي تاني اب كرينو فروتن لباجار حسكي بريبشو دايويرا الراوستان وطوف الفرج هي دولار بلندوني دكر وهذا لباجار قامش هي ذات مكاتين لباجار قامش السكر 6000 وبيصل حتى 6000 شقة كري فروتن ل اوجي الاوفيس كري المكتب صرافه وقت 3600 3400 ورقة عندنا الباجار الديركي يجي دوانا بعد 3600 حتى 3400 ورقات الاوفيسال
أو مكتبين صرافة كري فروتنا دولار هذا كرين الفيل وقت يعني اللي نبرح كيفام كده جدا كنت نبرح نرخي بجار نجي كارن تيجي الرابطة يعني أو كري فروتنا ايرو للتركي القامش له هذا حسكي الصاب وكري فروتن نجدو بدولار باشا كاك احمد مادام تج بري خدا بجاري حسكي دنگت هر نبزل علي دگهشت بجاري قامش تو روش بچرنگي بو بله مقول البجاري قامش تو جي السكان رجده ديسا دولار ب 3500 حتى 3600 ورقه لسكان رجده كري فروتن دولار دبو بازار رجده سوكا بو يا دولار نكو هات سكناندن بله الاوفيس هذا او مكتبه صرافه يكري فروتني بدولار بكن ب 3600 حتى 3400 هر وها الباجار ديري كيجي عينه بفيرنجي 3600 3400 تبي كواد يعني دمجميركي كارب وشل حسكي بشل قامش وشل ديري بشل عواجي قربن مكتبه خو هاو كاري كري فروتنا دولار هاو كرين جبر بلندونا ويا زيادة بفيرنجي هاي وقتين عسكرين برنجي دينيتي امدارن بيجن كاغزنار يعني اف جدابونا تبرا كرين فروتنا ده لحسكي لقامش لديركي فرق جدائي هي ادنا برا النرخ دولار ده لحسكي ولقامش لديركي براسي اجبر چه بفيرنجي جيتي خويا كرين او جي فرسك هاجر وصا اب دولار بفيرنجي هي بلندوني براسي روش برو نخوشيكي مظن دچه بس كي قالك خدين با مكاتبه دغودن هر وهاي السوقي يعني كاري كل سوقي دبو يعني هاجر دولار راوست يعني نرخوي بتجيب بسبب نرخ دولار بلكي يعني كار ببي كري فروتن ببي حمو الياده لبفيرنكي صبح 3000 بشتي نيب ساعات ب 3000 وصدا بشتي ساعتك ب 3600 راستي سوقي دراوستيني باشا كاك احمد بري كنت بحث روشة دير كيبكي نوشكل ازقين هاتيات بجيل بجاري عفريني الاتاقة محمودية تقينك رودا يبدا انجام دا زاروكك بريندار بو وزيان مادي هاتنا تومار كرن هر نهاد دميكو ترى داخوين ديارة رودان تقين رودايا دا انجام دا حتى وكان هالقوري زانيارين داس بيكي بتاني زاروكك بريندار بوا وتبايا زيان دي مادينا كاك احمد دوبارز بقر مجمتا روشا ديركي اگر تبحث كي بكورتي اگر تمان روش به خوازم ترون هاي خسر بروسيا فروتنا جنم دا ته پیشوچون ته دا چه بونه بتایبتی بشتی لدوانا ده ای برپرسه پیده کوتی دا گوت او نرخ جنم دماکو بیجن پرا بدنا جودکار پشتی کو جنم جواور گرن دماکو پرا صرف بکن و نرخ دیار بکن چه هاتا گوتن جودکارن دبری بگشتی رایواد و درباره دا چه بوه جنم خب بفروش نام یان جوید مالی خود بهله بله امجي جبر اب نوچا كوتا تراغان دي امج ديري كي هديه ساغي وسلامتي ملاقتي خواجه خلكي خواجه باجار عفريني رادكن خدي واب فارزه خدي سلامتي جوارا من ويسه ام فكر سر بابتا خوا براستي اللي باچل حسكي بچل الغامش لو چل ديري كي بروسيا كري فروتنا دخليجي راسا لحسكي لقامش له دست بكريا وقت بريارك وهاتي استاندن ام جانا بكرتي دبيجن بريارك غمغمان دي يعني بريارك نخويايا هند بيجن هذا بريار حتى سنت نرخي دخلي دايا خويا كرين حتى سنت دولار اگر 17 دلار به دیسا یعنی کیلو داخل نزدیکی گور بهای ایرو $1 506 ورقه 505 ورقه سوری تفروتن لبريار ندياره بريار نخويايا هر وها جيروكا كرينو فروتن يعني جم ربريه يعني جم الرجيمه
درێک و خاڵن پێشکنینە یێ ڕێدەبەریە پێدا هەبن ئەو جوتیار نکارێت دەخلێ خۆ بێ ناوەندن ڕجێمێ هەروەها ناوەندن ڕجێمێ بخۆشی یعنی بەری نەهاتیمە دیسا ئەف بابەتخانێ دەما باشە بەلێ کاک ئەحمەد بەلێ بەلێ ناوەندێ ڕجێمێژی گەندەلیک فەسادێکی مەزڵ تێدا هەیە یعنی دەماک و جوتیار دەخلێ خۆی دەبێ یعنی ئەسکارم بێژم سەرێ کێلوێ هەگەر 400 وەرەقا بێ زێدەتر جی 5 وەرەقەی سووری سەرێ کێلوە دەخلێت تێ حتا دەخلێ خوا دەسپێ ئەوانوەرجی گەندەلیکی گەلکی مەزڵ هەیە الجەم ڕجێمێ ونها گەلکی زەحمەتێک و جوتیار دەخلێ خوا بکینێ جەم واش بەر ڕێدەبەریە کوهەیی لە دەبەرێ قەدەقە کردێک و ئەف دەخل وەرێ فرۆتن الوانا بنده و خالين كو بشكنين لهبه توكار مكاري داخلي خبي باشا كاك احمد بله اگر تشتكي دي جمت ما به كاك احمد كرم كان اد خوازم في علي دا بارج دماكو بفيرنجي اب بروسابر بده شو الفانا بنده كل دبر ما هي دخل دهات نفجران يعني دهات الرفض كريم الفانا بنده نو فلكك دانوا او دخل دشو نابندن رجيمي از دارم بيجم يعني روشا يعني بن كتنا فريق سوري دا كل ديريكي كل قامشلو كل حسكي براستي بزحمتيكي مزرعة ضربات بسوكا ديريكي ايرو راوستار وهر وعقور آقاهي دسمة كتين لقامشلو لحسكي جي سوك بالتبعية اخوا راوستارو يعني فرنين فايرو لباجار ديريكي او جريبا فرنا دست به نکربو لی ایرو لی تیرکی جی دست به کرش بر خودین با فرنا تبجین ام بیرن که هنه دخسرن اواجی تنه فرنا عالی کرد کنونانه فرنا عالی نای خوارن يعني نب زحمتي به نانه فرنا عالی نای خوارن او فرنا بیتاب رابستابو قالك سباس جبويتا كاك احمد كنت مرابز نهاج برا خدمه باجار كوباني جم چالاكبان احمد كوباني كاك احمد دنباش چتشتنوی ل کوبانه هبون روشا بازاره روشا گرانبونا کلوپلان نرخ دلار ل کوبانه بشرنگی هاتا فروتن كاك احمد السلام رئيس بله كرمك السلام رئيس يا حمود تماشبانا كبيرة شورا بابنا نرخ الدولار لأمر ليرة سوري قالك أستنكيج قال سوريا تباهيرة وأم بيشن بقدستان سوريا بجشتي لكوبا نرخ $1 أمريكي جيشت 3000 حيسد ليرة سوري لبات تشتي هشت جسدي حشتي تيجي محلاتي كخارل بخارل لكوبا نوارن قرتن جبرك خسارة أمش خسارة ناشغلن أم ناشتغل دقي أم كار بالدولار به عملة بالدولار به أم كار بالدولار بكن يعني كريم فروطاني لا قرتنا محلات تفجر مروفاني يعني الكوبا نتجمع أستاذي كريم سكرا جبار جامدي يعني حالك بني إدراك كشيء يعني بله كخلق نقرأ كلمة ثانية نخوة بكرا مثلا موقفك تشيبو شخص في كوباني داره محلات كوباني داره مولا بيجن مولا كي مثلا سروك تادي بني ابي صالح مسلم مولا كي مقاصد كوباني هيا او مولا دبي شري زاروكا داره الكريم او شخصا داره شري زاروكا بكري شري زاروكا دبي از بالدولار بيتر نافروشن از والدولار وين انا دولار بفروشنا او شخصا كار بشير بكري بدقاري جان بدقاري مال جبال كل كان بكري بكري فروتنا ما كيش $1 يعني او تقريبا شخصات ترى تبي ام نافروشن باشا بله باشا كاك احمد دير كيجي ولا عفرينجي نان جرام بو بس خازمت نرخي نان جيب دقيقه كرن كو بيستيا هاري سركه روجانه جبو جياني نرخي نان بشرنجي بو او نرخ دولار يتبحث كر 3800 ليره بنورمالي ده هات فروتنيان بازار رشده بازار رشته تمام كيشكي بدرك كيشكي بازار رشته
البازار الرش حتى جيشتي 4000 جي بقاريه ديسا هذيش النهار 3007 مثلا نهار عصري 3007 في وقت امشوريت 3007 بس وقت دل يجي سنه 3000 جيشتي حدود 4000 ليره سوري جاك دولار امريكي راه بيشن مثلا نجي نهار سياحي عم بيجن نهار سياحي جيشتي 6 ليره سوري ربطات عم بيجن من جيم كونغولي ورقاي ورقاي ما جيش كان دي جي رقاي مثلا زحمة تربية إضرابات شد بنا مثلا نانتنا نامبهار بيا كيما بنالين برشير بيا لأنني عادي أبي ناني جهالي حكومة لما دعوم أبي هالي الرفادرية فهذا ما دعوم أبي جن سيد بيست بيج نيران تفرو تندا أوش داقك هيا كن نقاش دبيك وأوش بهاب بيه جالكس باس جبوي تشالاغوان احمد كوباني كنت مرابي جالكس باس جيمس جيفري راغهان كوبي بهابونا ليرا سوري دي چاندروجين بوريدا در انجام سياسة امريكا لهمبر رژیم سوريو تکاسکر کوی دی روسیا و ایران نکارن تورولکش بوی هاورچونا رژیم اسد و درباس کرنه جه قیران ببینن و به بهابونا ليرا سوري باشترین بالگه شانده امریکی تایبت جبو سوریه دبیجه که امریکا پیشنیارک بو رژیم اسد کریه. دا کوه کریزا که سوریه تیده در باس بکن و گوچی که سزاین امریکی رو لکا گرنگ ده به بهابونا لیره سوری ده دیده. جیمز جیفری راگهاند که به بهابونا لیره سوری ده چند روژین بوریده در انجام سیاستا امریکای لهمبر رژیم سوریه و تکسکر که ایدی روسیا و ایران نکارن ترولکی جبو هاورچونا رژیم اسد و در باسکرین جوی قیرانی ببینن و به بهابونا لیره سوری باشترین بلگه. هر واشانده امریکای تایبت گوت که رژیم اسد ایدی نکاره پرین خود ده بانگین لبنان ده سپی بکه. جبر لبنان بخواه راستی کریزی هاتیه و دولار ده بانگین لبنان ده کم بویه. جیفری اشکره جی کر که امریکا پیشنیارک جبو در بازبونا سوریه جی قیرانی کریه و گوت اگر بشار اسد گرنگی ده گلین سوریه و پیشنیاری قبول بکه و امریکا پیوندی آوی لگل روسیا ولاتین دستوردانی ده سوریه ده دکن و اپوزیسیونا سوریه درباره پیشنیاری لسر هیلیه. هر شانده امریکای تایبت گوت که قانون سیزر دستخالات دیده امریکا قانون سیزر لدجی چالاکین رژیم اسدین لدجی پروسه سیاسی انجام داده بکارته. وکه جیفری دبیجه اگر کفتنا راوستاندنا شر لادلبی وره بن پیکرن امریکاوی بهتر فشار آبوری و دیپلماسی به هماهنگی لگل ترکیه لسر رژیم اسد بسپینه. جیفری تکسکر که امریکا دخوازه پروسه کا سیاسی لسوریه ببینه و نمرجع رژیم اسد لگوری و پروسه سیاسی وره گوهارتن و امریکا دخوازه گوهارتنا تفگر و سیاست رژیم اسد دکه و امریکا ریناده که رژیم اسد پشتوانی تروریستان بکه. شانده امریکای تایبت بو سوریه گوت که امریکا سیاست خوده که مبست جه درخستنا چکدارین ایرانیه جه سوریه بردوامه. جبر ایران گلک کشیان ده سوریه ده درست دکه و قانون سیزر سزیان بسر ایران ده لخواد دگره اگر چالاکیان ده سوریه ده بکه. هروا جیمز جیفری گوت که راست ولاتین اوروپی هفیمانین امریکانه لگلک فرق و جداهید نابرا هلوست حکومت اوروپا و امریکا ده درباری ایران هنه و پیوست او هلوست ورنه جدا کرن. جبوي قلت بيجاك بهتر ورونا يقصناك بهتر لسر سياسة أمريكية نو هبدمي سبقنا سزاين قيصر لهمبر رژیم سوريا برخدمة جنب رئيس فؤاد علي كون دام الكوميتي السياسي لبارتيا كيتيا كردستاني سوريا برئيس فؤاد دمباش اف لدوانن کو جیمز جیفری شانده تایبتی امریکا درباره سوریه ده داناج لیره سوری دست پیکریا او پیدا هاتیا حتی کو ایران روسیا ایدنا ما کارن ترول که بینن یعنی چه گوهارتن چه نوبونک ده سیاست امریکی ده لهمبر رژیم اسد هنج امریکا چه خوازه به سپاندنا سزا قیصر قانون قیصر اجتماع سبانه هجاره جالكس باس براستی يعني استراتيجيه امريكيه جتو حزارو حجداد داني اللي سسبو يعني جتي خالابي كاني وهنا للسويا دمشي جين ودم شريع هذه ترولتي لسكنين دوام بزانن حتى رجلات فرات وحياه باغوس توان هرفاندن داعش
يبدو ده انه برا امرول ايراني دندر سوري دكين بك ها ابايات دا خاص بلن تركيا دبيت ايران دركه السوري بس نعرفوا تشتكي نو اذا ديفيجن ايران دبيت سوري دركه العربي دو تحجيب هذا انت رولاوي تنتر سوري دي ياس دبي رژیم خبر بس چارسری اکسیاتی بود برياني توا جهانية يعني وقرارات بحذر رژیم شهر الرژیم طبعا ايران بهردو خراج مكت يعني بربيك يجي القانون قيصر الصالح جندر يكون قرندية تربي داخستن وافشش ما يجي بين فربولك دان رژیمی که کار بدم نباید بر چارسریه کده لی چارسریه اکسیاتی لی اوجی نهاد کرد که برده که قانون اویان هاد داکره اب داستان قانون که خواره پرکتیکه به گمان وایهینا بری بفاضله نه ام دهسن دیکا که بطری سوری هات يعني ميرا سوريا وهنا شيء خراب تربط يعني كيلو نقول ما قدر يعني خلق سوري بقارن بتشبه يعني حتى كده تشوف 1000 روبين انا بشارع يجي يعني بقراغيج بري سوري وما بتشبه بقارن وبالتالي الروشايات بالجراني انا كيف ترتعدي دي دبينه ملتي سوري يعني بشار بري دانو استندري بري سوري رناس بري او اشياء دوراوي ودزي دوراوي فدفي وادي يعني انا رمشك تيبات شيء بدل سوري ده يعني شورشها برجيبوني عنها او بدت بكدوريا وقدو السويد وانها بالسياقه انا ابيت لبنان يجون دبينه هرين قش لبنان دوك طالما الرجيم بفيصل عشتيه قانون قيصر او تعديل بقيمه الروساجي وكيف تقدر نستندني بالرجيم السوري بكتباري ابوري باشا ما مستفواد امريكا سياسة خود سبينه بهنا فرح الجوري برجواندين قا ليرا سوري وايرو كان هانوشا جهاني موجودن جهاشتا 3800 ليرا سوري بازار رجدا حتى فروتنو كرينو فروتن في حتى كرن يكو باجت دينه ضريبه دينه ملتا يعني او نهام بيجن برچيبونه جنابا ملدا پیدا بوا كارنما كلوبال جران بونا روز ليرا سوري بقيمه يعني امريكا بس برجوندي خوا دخوازي وجيمس جيفري بيجي امنا خوازن نمرجه ورجه ما اسد روخاندن بس سلوكين خو بغاري يعني بس رجه ما اسد برجونديا امريكا كو بس سلوكيه بغاري وملات سوريا بغشتي تبع بكاته برنجا هرن بيجن يعني اريد بيجي ان ناخذ الرجيم اسد بغهر الاسلوب سلوكيه لاسد يخزانه اي جوهرتنا كشي بغي توناوي بازاري دي يعني بقدر دكل دري سسبك او بن سسبك او بن او ويبكشنه هندر جوهرتنا كمازن يعني مختار جيفري دبيجي قرار الدولي بيك بينه يعني شراكتيا معارضه قبول بك يعني دوره عسكري هلينه يعني هو هرم هالبشارتنا يعني دبي خلق بقرن دبي اضافون تبه وحياتك ديمقراطيه اضافكرن مجرد ريجيم زاني قبو حياتها ديمقراطيه كسبرتنا يكبر بها الرفاندن برفيك الرجيم وقت ديوارك هاتي سندادن بقلك هيطا فمجرد برهك بكذا او وكذا دينا موقشه ترى بكذا ام رجيم فشيك يا زاني برفيها ويجي برخدان كيدك او برخدان ايران دهين بك يعني يجبرق مطلوب ايران سوري دركله ايران لقور اعترافاوان قال 6 مليار وقت بيت دا خزينه دوله سوري غير خوينار جاندي غير ميليشيات غير يعني ايران تقريبا طالع بيصير 1000 مليار سوري داتاني انا دبيت دركله فايران ناهل الرجيم قبشون دبده ما روسيا دبيت تحتك بك انه تبك هجنك روسيا قوي
باش تعدل ببرير امريكا بريس فؤاد امريكا بهشكرا جيمس جوري بهشكرا قلت ايدي نا روسيا نا ايران كارن بهوار رجيما اسد بهرن يعني او بخجي بما بواتيتيكو دست امريكا دست روسيا ايران جيو ببريد سوريا ده يعني شرباج بلدوانا جيمس جوري رتشيا امريكا تشنا ما يدقنا روسيا وايران ببيق وتني بلش روسيا اردبيجي يعني ليستك بداويها برجواندية السوري هنا ترتعوا نشتر فيك بين مو برجواندية بس تدخل بشتريا إيران بشون ده بدت سوري إيران دركله ودبي شارتريك سياسي وقت المتحدة دبيجي نوقت الأسيتان أو صوتي دبيجي أو دم درب أصله أمريكا أنا بكورتيك بازاري وباوري عمده أو دمات بنسيك أو قلك نتشتينه ببينن هندر السوري ده بروشك يعني الرجيم نما ولود مينه ما مصطفى فؤاد كشينا برا مخلوف أسد رامي مخلوف وبشار أسد يعني كنت فيدا ميدانها دركتن بحثا أبوري هاتا كرنو رامي مخلوف بخوش داري دا قونا غابيا يا بي ويقلكي چاران ويساز بگوهارتنين مظن ويتيدا چبن ادفردا امريكا روسيا وبشتا رامي مخلوف بقرن حتى كوبفي ثقتي ام بيجن اشتغلي وبحثا بيش هاتان كد بري كروب دن هنجي دايره سوري ب 1700 بو 1600 دباوري عمد يا مخلوف دفي واري شاغك جفي رجيم اشياء قطبك ودبيش تشتاق ساعات هذا المخلوق يجاب قضيه سوري يجاب انساني ودوزاق دعاء جملته سوري لا يعني اسد كتي تنقايا قال لك مثلا وانسان افراني مخلوق بابي وينو فري وينه اب شريك فري اسد بناغي وانن ايرو فري خد فاز مخلوق نادي بس عندهم درع عائليه واسد كتي تنقايا البردية كيجي أزجلكي وقت السرق مخلوف هذه أعضاء مخلوف يزمر ديمقراطية الدين أو سروك الجزائر نيلي اقتصاد سوري وشركات سوري بسيني دبونو وملت برو برتي دبو يعني بس أو ناماك بخلاف دهندر مؤسسة ريجيم ده قالك مزندر مخلوق نبتني مخلوق وقت أفانت تدوي نبروسيا وأمريكا دي قوتاوي دهندر طائفة دي دهندر ضباطة دي بزيرنجي ممكن على توقع انقلاب رامي مخلوق رسائل الدشينية باشا بريس واد دفردا برسا هاي قلنك أبيش فچونن بلزكو تشيبون دي سوريا دا يعني حموجي دما ده بازدر وجاية أب حمو قهاردن تشيبون ليرا سوريا هاتا روخاندن برچيبون واب سر خلقه دته كار نمايا كلوبال گران بونا بنارينا تا سيناريو هاري پیش بینی کری ددما پیش دو و نزیک جی ویچ به بو سوریه گشتی روجابای کردستان بتایبتی جی کو ودجی گلک کشا سر خو هلدان و هاتنه هولی يعني سوري بقشتي بردوام بك يعني انا دهري انا هريما اجي دستي فصائل هذي ودبن كوزا تركي دي ورما روجلات نافين ضد امريكا وروسيا وريجيم وقيادات هي وخليتك اظهروا كارن شخر اولا عقوبات سروه انديه لكارن خشكري سوري خلقات برنجة كيدن يعني تقريبا 90 ريت بكن سر اساسي دولار وقع انا اجنن قال اختلاف يكرم بيش بيجك سنت بيش دوتن يعني قال لك مواد التروي اساسي وقت التروي اساسي تسعيره كيفو شقا فريق سوري بحر رفنجي ثابت او بضاعات يعني بمينه والا اوجي تاثير به او يجي خراب به هري ما دستي نظام به تباوري عمل او سرهلداني مبنت تشبل يبر او شورشا برچيبونا كي بقل نما كاري يعني زارو كوان درد ونقار برنامج بكره
او معاشي وين نكاري ناني تاني نام تاني مهانه بامنين وقتك دولار بو 3700 يعني راتبي قش $10 او $10 تيران ناني ما هي ناقل تشتكي دنا كره بربيه كيجي نامشي يعني دبي بارتمي مزن شيبن وملتي نكارب بيه يعني شوفها فراغ يجي نكاره حتى او جهاز امني او جيش او خشيه ويتعدل ممكن يصير تبي دهج جهازي جيشي مستفيدا ووقت ومرائي حربين ودزيافت كان تلسر حواجز تلجيني دن يصير تبي بتجي ويبرشي بالريال هري ما مدى بالتايبتي هي ذكر الرولك قالك يمزن بين ملتي فراغ دي بكي نمخابن دو سعرها جنمي قبير رنجي داخستيه دبنيا سعرها ريجيمير دبنيا سعرها ائتلاف دير ائتلاف دو سنت بيستو يك سنت اي طري بيستو دستنت اي قاسي باش تجي وقوان بكي ريجيمي وقتها كل شهر سنت ويشاغي $1 بحزار وشسدي يعني ريجيمي كربو بيستو 5 سنت تشتكش ملتي خط اتهوات جوان تسكين حتى زكاوان جوان دلتين في ملتي الراسيبه تزيديتي لازم تبغي تو سنت وخلي والله ساعتها وان قش اداره الامام قاتي وناهي الامبرسيبن ديك اشتريجي اداره وقتها تحرد دسنت هذا حددينه واتلاف بيتو دسنت يستو بينت تزانين جات بحاولين فريسوري او شوف هذيك الفرقه كي نزل يعني ففي وارد مراد دخازي يعني بيادل السريه بالسكنه دفي قنا غير ملتي راضي بك براي نمونات ثانيه هذا والله ساعتها وان قش ابرز قيمه برنجتي درس لما ذكران حقيقي نتراب تزيد وتطحن دسن هاي خيو يعني قوتها يوميا ملايين الدولارات بترول يدخلك بينما كيلو اكثر مساعدات قطريه واذن يعني فريق بترولي انجب فريق ملتنا يا اخي فان فريق ملت بد ملت بالرياض جنمره وبلا ملت راسيته هنكشتا في رنجينك وحمي اسعار دن بمعيار $1 نولو به يعني اول وقت فريق عراقي دمك التهاب بيرانا دقوك بكريليا ددان هفدو جبر عمليات جمارتني قال لك يزحمت دقوك گلک سپاس جبوی برز فؤاد علی کوندا می کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کردستان سوریا کتل گل من بوی گلک سپاس تماشاوان نجاب و گهشنا داوی عبورتنه هر شاد و بختور به